कैसे पहुंच गई सीरियसली हेलो बेबी बाय बस घरे खाइनी पहुंच लव यू ଝିଅ ଆସିଲେଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ତୁ ଦିନଟାରେ କଣ ମନ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ପଳେଇ अरे यार मम्मी ने स्टाइल मम्मी से तुम जाने ना किसी स्टाइल जाएगा କାନ ଫୁଲ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଜଣା ହେଲା ବିକି ओए ଖାଇଦେଲା यार मम्मी ने तो फैशन तुम गांव में जाने के लिए था ଇଏ କି ଡ୍ରେସ ବା ଶୀତ ଦିନର କପଡା ଗୁଡା ଏଇକି ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀତ ଦିନରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛୁ ओ माय गॉड यार ये गाना ये भी हूं मैं सही में आस्ते बाद मतलब हिल चेक कर सकता हूं साइड ରାଗ ନା ମୁଁ ଧନ ତୋ ରାଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ପିଠା କରିଛି ଖାଇବା व्हाट इज पिज्जा नॉट पिज्जा पिज्जा खाएगा हम स्ट्राइट ପିଜ୍ଜା କଣ ବା